Siyabingelela konke amagumbi nomhlaba sithi abantu mabaphile. Usizo nokuthi abantu bajabule yikho esikudingayo empilweni zabantu. Ngiy'nyanga engaziphakamisi, ngiy'nyanga ezehlisayo ebantwini bonke ngaso sonke isikhathi. Ngilubeka njalo udaba ngazo zonke izikhathi. Ngisithi mina ma ngabe ungasizakalanga kimi, ngithumele uWhatsApp osho ukuthi angisizakalanga. Nginabantu futhi engibadingayo, abanye sebefonile, sengikwazile ukulungisa izinto zabo, ngabanikeza izinto zabo ezazishoda. Wena usuka uthuleleni, ngicela ufone ulande lento yakho engakutshela ukuthi iyashoda, uyithathe sihambe siyosebenza, mhlobo wami, sikwazi ukuphumelela, ngoba ukuphumelela kwakho yikuphumelela kwami. Angisebenzisi ubuhwaba ukuthi mina yimi engifanele ngibe notho ngingedwa. Ngisebenza isintu. Ngiyaphakama, anginandaba nokuthi usuka ukhiphe emalini noma ukhiphe u-R1 bese ngikutshela ngithi letha imali yefuel ngoba izinto zakho azihambanga kahle. Ngiyaphakama mina ngisebenzise wami ufuel, ngihambe ngiyothola into ezokusiza, ihlanganise izinto zakho kuzosithatha. Kunabanye abangakafoni, abanye abantu badonsa izinyawo. Leyo nto ngicela ngiyithatha lowo muthi ngunikeza omunye umuntu ukuthi mase uzobuya usufonele emva uthole ukuthi awusekho, ngoba bathi ngesintu ehambela muva ibanjwa yizinja. Alikho igama lokuthi indlamuva yinkosi. Indlamuva yinkosi njani? Indlamuva izogcina kwesinye isikhathi isidla ama-leftovers, igcine isisidla ikhonona, ngoba awukwazi ukuthi uma ngabe kuthiwa indlamuva yinkosi udla ukudla komuntu ongahlambanga izandla ngoba sobe sokunikeza ama-leftovers. Awukwazi ukuthi mhlawumbe udla ngemuva, mhlawumbe bakuphalazele, sesibeka nje ukuthi ngoba bakhona bezayo. Kunjalo emthimbeni. Umthimba, endaweni enomthimba babeka ukuthi okay, bakhona abasezoza, bakhona abangakadli. Ungabi ngulwana umuntu ukuthi bakhona abangakadli. Gijima uthathe into yakho mase kutshela ukuthi into yakho ikhona. Asihlele kuyiphambula isebenzele omunye umuntu. Sisuse lokhu esisuka siyisebenze ngakho. Wona ndlamuva oyinkosi ofuna ukuthi kusetshenzwe ngendlela wena ofuna ngayo, uzothola ukudla kunomphalazo. Kunjalo emthimbeni. Kathi-ke thina asona umthimba, asiwona umthimba, yikho ngaso sonke isikhathi mase sisho ukuthi into mazibuye nazo wozothatha into yakho esakutshela ukuthi hayi, into yakho sizoyilungisa ngesikhathi esinje, izoba ikhona. Uzwisise wona la magama, ngoba mina angikhulumi magama wengane, ngikhuluma amagama ajulile, ngikhuluma amagama omkantshubomvu engashiyelwa ngabantu abadala. Mina ngaqeqeshwa, ngafundiswa isintu, lokho angilandela isintu. Noma ngabe kwesinye isikhathi ungangitshela ukuthi mkhulu, ndlebe zakho noma ikhanda lakho, angikwateli lokho ukuthi ngoba ungitshela ikhanda lami, ngoba ikhanda vele ngisuke nginalo. Kufanele lelo khanda ongithuke lona ngilisebenzise ukuze ukwazi ukuphila, ukuze ubone ukuthi ikhanda lami liyasebenza, ikhanda lami lijulile, ikhanda lami ngeledlozi, akulona ikhanda nje lokuthi mina kufanele kulale kudlile mina omunye umntwana ekhala. Yikho ngishilo, ngisilezi ngisisho ngithi ma ngabe umntwana ekhala ethi baba angigqokanga, baba angidlanga, ufanele wenze isiqiniseko sokuthi umntwana uyagqoka, ufanele wenze isiqiniseko sokuthi umntwana uyadla. Yikho lokho mina-ke engikwenzayo. Abanye abantu njengoba ngihlezi ngisitsho ukuthi amadlozi ethu asifulathele, amadlozi ethu athatha isikhathi sokuthi aphendule.
siyenza leso siqiniseko sokuthi sihambe silande imithi esizokwazi ukuthi siphendule idlozi likwazi ukuthi likuphendule nawe likuzwele into osukukhala ngayo. Ngoba uthola ukuthi uhamba inyanga eziyi-15 akaluthola usizo. Mina ngihlezi ngikhona, noma ngabe limkhulu usizo bakho mina ngiluthola, mina ngihlezi ngikhona. Ngiyasebenza ngazo zonke indlela ukuthi usizo uze uluthole. Yikho-ke mina engizinikela kuko ukuthi abantu baphile. Ngokubana ukuphila kwakho uyithole lento esuka uyifuna. Yikuphila kwami nami idlozi liyangikhulisa, liyangijabulela, nami kuyangijabulisa futhi. Ngiphahle futhi ngibonge ukuthi hayi, umuntu wami nangu uphumelele. Yingakho-ke mina yolo msebenzi bantu bakithi engiwenza, angijahi futhi-ke angisebenzeli udumo. Udumo angilusebenzeli, mina ngisebenzela ukuphilisa abantu. Ngisebenza umsebenzi wedlozi. Ngisebenza lento yokuthi engakunikezwayo esikhwameni sami yikho lokho engikwenzayo. Ngenza engikwaziyo, engakwazi angikwenzi. Mangabe ngithi imali esheshayo, mina ngikwenzela le mali esheshayo ngesikhathi futhi leli idlozi lisuka lingitshele ngakho. Uma lingavumi idlozi ukuthi ngikwenzele imali esheshayo, ngiyabheka ukuthi yini into efanele ngikwenzele yona. Ngokubana singabantu asifani. Imali esheshayo abantu bakithi u-3 days ngasho ngathi is 2.5 inkanyiso ikunikeza 150,000 once off. Mangabe kuwena ufuna imiliyoni ngosuku lwesithathu, angeke mina ngikwazi ukuthi ngikwenzele 1 million. 1 million iza kancane kancane. Once off 150,000 ngoba imali mawuyidinga usuka usebenzela ukuthi uyenze into ethile. I-startup nawe ukuze ukwazi, ma ungumuntu onengqondo, 150,000 lana uyakwazi ukuyenza into ezithile. Uyakwazi ukuthi mangabe usuyithola ukusubuya futhi sihlale phansi njengabantu sihlebe ukuthi okay, singamanje singakwenzela ukuthi mangabe ufuna into ephilayo noma ufuna inyoka ephalaza imali, sengisisho ukuthi hayi, elakho idlozi liyavuma ukuthi sikunikeze inyoka ephalaza ehlanza imali, ephalaza imali. Mangabe elakho idlozi livuma isipoko, siyakutshela hayi, elakho idlozi livuma isipoko. Mangabe elakho idlozi livuma isigubhu, sikutshela hayi, elakho idlozi livuma isigubhu. Elakho idlozi ma livuma isihlahla esithelelwa ngobisi, thatha naso isihlahla hambe etshala uthelele ngobisi, sizoba sesikunikeza imali engaka ngesikhathi esikanje nesikanje. Yiyo le nto indlela esisebenza ngayo. Asisebenzi ukuthi ngikhohlise umuntu ngithi cha, wena thatha lokho, thatha noma yini. Thatha noma yini ayisebenzi hlobo wami. Overnight iwu-4.5 imali esheshayo. 0832066954 xhumana nami kuleyo. Ikhona-ke manje umsebenzi wemali futhi okwazi ukubuya no-R50 sibuye siwushise, sikukhandele into ozohamba uyibeka emnyango, uyibeke nasemawindini. Ubuye no-R50, u-R50, hayi lo R50 omusha, lo R50 ophume ngemva kokuphuma lama R50 amadala. Nalithemba abantu bayangizwisisa kahle, yiyo engisuka ngikufuna. Kanti-ke lento siyakwazi ukuyithumela, siyakwazi ukuyiposa, ingu-3.5 njalo. Mangabe uzothumela wena ufuna ukuposelwa, uyafaka i-110 phezulu, futhi ufaka 3,610 ngoba ukuposa manje soku-110 into esheshayo, 110. Asifuni ukuthi ngabe sizidalulana izinkinga zokuthi wena ufaka u-3.5 kuphela, qede lapho uhlala uthi uzothunyelwa into yakho, faka u-110 phezulu kwe-3.5. Mba useduze lapha eGoli uyazilandela into yakho, mbeke ukhandele ngendlela eyiyo. Laba basekudeni ngiyakutshela ukuthi u-R50 uyenza kanjani. Ngikuthumelele lelo butho lemali olibeka emawindini, olibeka emnyango nasemakhoneni endlu, likusebenzele within 2 days imali uzobe usuyitholile. Ma ungayitholanga ukuzothatha ikhanda lami leliluqume hambe lithengisa, linomcebo omkhulu kakhulu leli khanda ngoba licatshiwe, lisetshenziwe futhi kakhulu.
liyimpumelelo lekhanda. Lokho ngiyakugaranta. 0832066954 xhumana nami uthole ukuphumelela, uthole impilo. Abagulayo ningaguleli ezindlini bantu bakithi, lithi inyanga zifuna imali. Hambani liye ebantwini balinikeze usizo, balinikeze izimbiza niphile. Obuye kuxoshe egeyithini ukuthi ngoba awunamali, okusho khona ukuthi yena akasebenzi ngesintu, udinga imali kuphela. Ngeke ngibe ngikujikise mina egeyithini ukuthi gula usithi wena awunamali. Mina yakungenisa isango egeyithini lami, ngikutshela ukuthi ngena ngikunikeze umuthi nakho. Khale ngalokho khala ngakho onakho, mina ngiyakusiza, anginankinga. Ngiyakwazi ukuthi uma uphilile, ngoba vele nginaso isiqiniseko ukuthi vele ngizokusiza uphile, uzobuya uzobonga. Awungeke ungibalekele futhi lokho ngiyakuqinisekisa, awungeke ungibalekele noma ngabe usuphilile, noma ngabe usuthole i-500,000, awungeke ungibalekele ngoba ngizohlezi mina lami ngizohlezi ngikumonithile, ngikubhekile yonke into oyenzayo. Siphila konke amagumbi amane omhlaba.